Ugwetshwe 28 years owesilisa wase-Eastern Cape ngecala lokubulala unina wakhe ngesihluku. Angiqale ngikubingelele ngikwamukelele channel yaMaSweety Mara Production. Mangabe uqala ukufika, benza isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu udaba engeze ngalo njengamanje sekushona ilanga nje sithi ugwetshwe iminyaka engu-28 owesilisa oneminyaka ewu-47 wasendaweni yase-Eastern Cape ngecala lokubulala umama wakhe oneminyaka ewu-68 e-Eastern Cape ngonyaka odlule. Owesilisa oneminyaka ewu-47 wase-Eastern Cape ogama lakhe uSamuel Ndesi ugwetshwe namuhla enkantolo yaseMthatha egwetshwa nje ngecala lokubulala umama wakhe ngesihluku eMgwaza ngonyaka ophelile ngoJulayi embulalela ukuthi umsola ngokuthakatha. Owayekhona uthi-ke kwakukade kuzoba nomsebenzi kulomuzi ngakusasa lensizwa-ke noma-ke yena-ke uSamuel lo ogwetshiwe wafika-ke ekhaya kubo edakiwe emanzi te ekhahlela-ke ngisho umdlwane egcekeni wangena-ke necapha ekhaya kubo wafike wabingelela wathi-ke nihlangene ngani la njengoba nihlangene, ngabe-ke nihlangene nokuganga noma-ke nihlangene ngokubulala iy'mpilo zethu lokhu enikwenzayo njengoba-ke nisithakatha. Bathi abantu-ke bethi bayamkhuza, abanye-ke bethi hhayi akayekwe wenziwa-ke utshwala wabeke eselanda umbese esewuthatha-ke sewubhekisa kunina wakhe okamzalayo wabeke esemhlahlela-ke ngawo-ke lo mbese akawuphethe emgwaza emenza-ke amanxeba ingozi kangangokuthi waze-ke washonela khona lapho ebaleni lasekhaya ubuka umndeni. Amaphoyisa abeke esemthatha-ke eyomvalela ey'tokisini, icala lakhe-ke lathethwa njengoba-ke namhlanje kade-ke sekuphuma-ke isigwebo sakhe esibeke iminyaka ewu-20 ngecala lokubulala. Kwase kuthi-ke ngecala lokusola unina wakhe ngokuthakatha wabeke segwetshwa u-8 years, kodwa-ke inkantolo ithe le minyaka yomibili izohambisana, okusho ukuthi-ke iminyaka angayihlala ejele ingaba u-20. Umshushiswa waleli cala usincome kakhulu isinqumo senkantolo ngokuthi-ke lo wesilisa agwetshwe le minyaka ewu-20 ngokuthi-ke lesi sigwebo sizoba isibonelo nakwabanye abazozama ukwenza okufanayo. Nganza kwethu, ingabe bewazi ukuthi ukusola umuntu ngokuthakatha kuyicala eliphathekayo? Nangu-ke owesilisa ugwetshwe u-8 years ngalo-ke nje elokuthakatha lilodwa, kwase kuthi-ke lokubulala lona laba u-20 years. Ihlukene kakhulu-ke imibono ngalesigwebo. Abaningi bethi bekungani enganikezwa noma udilikajele, bebona sengathi u-20 years incane kakhulu ngendlela akambulala ngayo umama wakhe phambi kwabantu bebuka umndeni uhlanganele ukuthi-ke uzoba nomcimbi ngakusasa. Abantu abaningi-ke bakholelwa ukuthi emva kwa-10 years lensizwa izobe isiphumile futhi ejele isiyohlukumeza abanye abantu ngaphandle. Ngaza kwethu asihlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ngabe ucabangani ngalokhu. Ngiyabonga.